voin hi zu ni som thum pathian ni ania pathian pol na hun tha in nei theu kan bei sei Meitei MLA te an beidong malak ngai na an thetalo Prime Minister hena Biren Sawrkar thia na an thelu donem Biren political drama heng te hi tuntum analysis kan ngai thlau don nia sumtam taksenga MLA din hun an lua nuwa thasom pari lai mai om zenei lovin anom to a nanei lowa thut mum satlia chuni se a ha dam dewanga Central Sarkar le Meitei mi puikara antla jepa Central Sarkar han soisel turin an politics jinkong atop mai an hlau si Meitei mi puilam han thlop viau turin Sarkar poi an khoi hnem angreng si a thlop lo don la chuan mi pui thin urna an tong bo pal thei bok si khil haile ril dubai takin anom me kani Cocomi chuan safe Manipur wak ni som ni pariat zirtop ni khan a hwai hota Kharelia tel turin minister le MLA zongjong Cocomi nu ho chuan an soma Meitei le Naga MLA te hian mi pui somna han hnol ngot an re si relia tel don la chuan khaminia an au hla tongkam slogan te kha kan threvek dan bo chian na tam tak aum don ba ka Central BJP poi khoi an hlau ve boka Imphal khopui chunga ek cha thut satlia ain engemo takti an dil ru ka Chumitan Biren chuan ni som ni pasari tlai khan cabinet minister le MLA te meeting anei puya Meitei mi pui ma mai phi finance New Delhi lama fe chwa an rel ta jok ani Chief Minister Biren an Central Hwai tu te amu thei tak lo wangin ahu hawa Prime Minister Narendra Modi le Union Home Minister Amit Shah mu antuma appointment boy pui turin MLA paruk le minister pakhat chuan New Delhi an thleng to a appointment an hu huna minister le MLA dangte an chuk thlave donani Meitei MLA Advance Party te chu Transport Minister Kasim Wasum Nagapa Patsoy MLA Sapam Kunjakeswar Lamlai MLA Kech Ibomcha Hill Area Chairman Nungba MLA Dingang Lunggang Mei Nagapa Bok Kumbi MLA Sanasam Premchandra Uripok MLA Rangu Manile Wangkhai MLA Thangjamte anni Cocomi chuan June ni som ni pakwa ni min khan press conference annaya an coordinator Somorendra Thokchom chuan Safe Manipur wa ka Meitei MLA panhilek an telchu an lom lo thu apuanga Cocomi thutlukna pariat apuang bokani heng zinga pakhat chu village volunteer te Manipur Legislative Assembly in humhimna pero se tin buaina are ma chu Meitei te omna combing operation ti top ni ro se ti ani a Cocomi resolution pariat te hi ti hlotlin ani lo chuan mi pui thin urna na sa jok achuak dona Meitei MLA te warning apinghal bokani New Delhi cha mek Manipur Meitei MLA te hian Modi le Amit Shah chu Manipur boina Lok Sabha sesona soiho tura chopchwa turin ngen antuma BJP President JP Nada po muan tumbok kumsang ni som ni pathum September thalai hol vel khan Meitei MLA som thum panga zet chu Modi le Amit Shah mu tumin thlakhat don New Delhi an loin khwar to a ma se an hlo cham Modi le Amit Shah hian Meitei MLA te thuthlen tur hi inrem nalam hoi ani don lo ti an threchiang hle ani ang an ngai sak lo hle tuntuma po hian an hlo tling donem ala soi theilowa an hlo chamle ani ngat chuan Meitei MLA te hian banna thelu mai lo chu ti turdang an nei to lowanga MLA thalo an la thlel viawani ero chuan lam hran ngai lovin ngoi rengin an om hle hle ani pong chu Manipur BJP le an alliance MLA te hian Biren Sawrkar thia na tur proposal rotna thlen an tumbok ni in report chuan atar langa India dan pui kan en chuan banna thelu an du tak zet chuan governor hena kaltur jok an ni a Prime Minister le Home Minister hena kabang tivoisom ma se dan ang takabang tur chuan governor hena an leader Biren hova an kalangai don thowa New Delhi aban theitu an omlova Imphal huna banna thelu mai tur kha khulam dai anjuk chuk thlak hi political drama chikhat Meitei mi pui bum tumna mai ni in alang
tin Meitei MLA te hian ban na thelu an tum tak tak lo ani mai thei Amit Shah emo Modi po ni se an mu kher lo mai theya juk muta po ni se Central BJP thutluk na dolet ngam politician Huaisen Meitei ten an nei bik chat lova an tan van duaina kantana thillom omani diktak chuan Meitei MLA te hian Biren Singh thlak tu ni an tum deu vekanga abi kin naga MLA minister te phei hi chuan Chief Minister ni Thainarem Chang hun tha hi bo pelan tum lo to panga abo bang om lovin Amit Shah thupe zom vek don ti achiang kan riat turchu kumliam ta jun ni som thum khan Biren Singh khan political drama achanga bana thelu tum niom takin lema changa Meitei nu ho chu ain dan tir vela tlema jong mitui ati tlader vel kha Biren Singh hian angai te bokin political drama a play le ni in alang boka tuntum ero Meitei nu ho ma ni to lovin Delhi hotel mantawa leman chang mek ni in alang an bang du chuan governor hena banna athelu theireng Central BJP hian heti ringota BJP state sarkar anen kol tamai hi achan sang sang om theyanga pakhatna chuan Biren Singh sarkar hi a neutral lova nam khat dovin Meitei te athlop buruti Central BJP in an hu chiang hle ti ariata India Constitution akal satlia lova BJP inopdan bu akal tel boka chuwangin BJP High Command point thop zui zel an tum lo ni in alang panhina chuan Central Sarkarin poisa le sipai tamtok boina athunun theinan Biren Singh sarkar an pe a boina ti relam ain infal khopui chu helpol te tual China achwa ta zoka chung helpol te la chu Home Ministry in dan pona anol outlaw deu vek an ni a manata to India tanga zalen tuma rammute an ni boka Meitei nam an du sakpo le India ram atanga zalen an tumna apui don ti Central BJP hian an threchuak to ani mai thei bok pathumna chuan railo te chunga kuki te do hne mai turangin Biren Singh le anauten Amit Shah an lo hrilemoni cho ti turin awma una kalzela Meitei ten ram an la theita reng reng lo maya ramla kan hekin square kilometer sangkhat jasari somriat pasari chunga anin sorjim ta joka Hindu state angangai Manipur kha tuna chuan Manipur pumpui square kilometer singhi sanghi zathum som ni pasaria square kilometer singhi zanga vel 90% deu thochu ukile naga tekuta aom het to a Amit Shah hian tiswala intive ta hleni in alang heng kan han tarlan te hi rindan mai ani a rin thu soi mai lo chuan Central BJP in Manipur BJP sarkar ahlam chia chan hi hriat thiam a harve bokani thudang a han pakai ta zelila zona thlak te tan regional party nge national party tual chung politics atang national politics du chilangai ti chungchang kan han soi bel le ange Juni som ni pariat khan Meitei pa Maheshwar thona jam chuan Union Tribal Affairs Minister Zwal Oram amhu a schedule type list atanga kuki te thaibo turin le Meitei te schedule type status peturin angen Maheshwar thona jam hi Republican Party of India Athawale Paul National Secretary ani RPI Athawale Paul President Ramdas Athawale hi Maharashtra atanga Rajya Sabha MP ani meka BJP NDA sarkar thopui ani a Modi 3.0 apo Minister of State Social Justice and Empowerment achel ve nge Ramdas Athawale hi Indian politician jinga fiam thudu le hriat hlove tak ani a ani hian Meitei te athlop wang ni lovin aparti mi le sa an nia wangin an ngai dan kha atom pui maya Tribal Affairs Minister Zwal Oram hena Meitei pa Maheshwar thona jam hi akal puiani Anthu soi lam hi kan puan chan ani chia lova Meitei ten BJP thopui NDA partner RPI Athawale Paul an man tangkai dan hi tarlan kan du wang zo kani tundin huna Manipur state a national party zongjong hi Meitei te leadership hnuaiom ani inti congress viawin BJP MLA po nga viawma ila kan ngai dan le du dan hian Imphal apel loti kan hriat thiam a hun ta hle chuwangin nam tam jok MP nga jok te thlop na kan hu theinan tuna tang chuan Meitei te leadership hnuaia politics khel to lovin
Zofate ngai president le secretary hnuaya national politics salang pha party te zom tumve toila athangotang kan vote mangatling outer Manipur Lok Sabha MP Alfred Kangam Arthur ngai po hi Meitei te du dan anga omtur anitlata Meitei te thunai na Manipur Pradesh Congress Committee thutluk na anga malaturani zona thlak te hian politics kan tuipuya arui chil kan tam viau lain malam hun mathlir thui tak nei ero kan tam lova Manipur boya tang ringot po hian Manipur zona thlak ten politics dik welfare of the people lam kan lo ngai sak lo zia alang Mizoram lampo kan bang big lo bagawai sumdong ten kong handang le chia sela kan sarkar chak tak kan ti fokha alo chak tak tak lo zia alang donani har sat na boina alo thlen hian kan din mun dik tak alang thin Mizoten politics kan mel thiat viau emo kan ti line kan nam kan ramtan tangkai na kan nei ve hlau takin tin National Party MP som tel nei rengte party te kan ngai poimo mia lova Indian National Congress le Bharatiya Janata Party ero kan rebel le a heng party pahnia om lo zong chuan tual chung party kan bo le veka India ram ro rel na Lok Sabha hian INC le BJP party ni lo Lok Sabha MP zahni pathum lai tuna hian anei mek ti ero kan ngai tua phalo ni in alang India rama political party lun CPI, CPIM, Shiv Sena, JDU, DMK, AIADMK, BJD, Janata Dal United, RJD, Trinamool Congress le AAP po ni se Manipur zone ha thlak ten state leadership chan ngai tuma tuina thar kan nei apoi mo khop mai Mizoram chuan eng party po dinila state leadership tur chu Mizo vek kan ni shim chuti chung chuan central sarkar zukkar ve thei turemo Central Sarkar thachakna mangthai turin Central Political Party tenen inzomna kan nei chelea hei wang hian India ram politics buzola among pha kanom mekani Political Party anga in beihun aoma namril rupua tan ho hun aombok tuntum Lok Sabha election result hi entirnan mangta ila Mizorama chuan twal chung party MNF le ZPM an chak to ka State Congress Sarkar hunle Central Congress lal hun hi ain dual lo fodona Mizoram engtikama BJP a sarkar mel si lova Mizoram sarkar hian Central Sarkar thachakna a chortang kai thei ngai don lowani Central Sarkar control mek hi Telugu Desam Party JDU JDS Shiv Sena Eknath NCP Ajit Pawar le party dangte tanghova NDA Sarkar andin aniti kan revek BJP sarkar chakna mang turin BJP ni kherangai lo ti kan thrathiam tok nge yang Mizoram po BJP hi atui pol kan omangaya chutiang bokin JDU Trinamool Congress BDS AAP party dangte po mithen khatin kan lo zomve atha Mizoram a sarkar don lo ti hereng chungin Mizoram sarkarin Central Sarkar a chhor tangkai theinan heng party te nau te hian tangkai na ananei chhozel don ti kan thiat thiam ahun ta le politics hi nam anga kan din chwa pui theinan hetiang zonga tanlak hi Mizoram in amamo ta hle ani chutiani lo chuan kan MP panhi le Zoram minister te hian a hlo tlinna mu turaloi om hau lovin vai minister te Mizo nampuan anjuk sin thlon tir fo don ani Party thalai tela chuan minister ten khiang koi ipte khumbeu tollo puan anjuk present te hi rammaso naru rel soi chuak luk hialin press release kan lo chwa nge ya kan politics hi anhiam thlot ani Assam Chief Minister Himanta an Central Minister te ajuk dor thu hi an soyen soi ve ngai lo National Party zongjong le Regional Party lian deu te hi ngai venila Mizoram jung kei tirvekila ramle namin ala chortang kai donani Manipur zone ha thlak te point Parliament House a kan ai wa tong theitur political party thopuidan zirtumila athawme tun Manipur Legislative Assembly a hian Kuki People Alliance in MLA pani anaya Kuki People Alliance aya National Party ai ngamo berkha lo ni jok ta se voina hian kan mangtang kai don hle ani nam tlem lutuk MP tak nyal po nei phaloten Tual Party Regional Party kan war lutuk chuan
Parliament House a kan thawang how tu tur kan nei theidon lo ti na ani tizong hian soita ila MNF emo ZPM MP ministerin Union Finance Minister ador tile Mizoram Pradesh Congress Committee President le Congress MP Rahul Gandhi ten Union Finance Minister andora Mizoram tan special package siam sakturin an ngen ti hi aeng zok nge thokna zo kang ani lo le Central India Alliance in lalta se Mizoram MNF Sarkar ve thung sela MNF Minister in Central Sarkar ador ain MLA ni velem lo Trinamool Congress Mizoram State President in Trinamool MP hovin Minister te dorta zok se atu zok nge ngai poimo anni ang ti hi chik takakan ngai tu angai ni North East State te hian regional party le politics kan at chila MP pakhat te in kan nei phatro ka politics kan khel fulo chho tial don ni in alang tam masa atang to khan puramale puduan central anjuk dor fowa Mizoram chanpual tura anlo duan sa bak engma kan mu bel phalo chuwangin national party le India Rama regional party liante tho puidan kanjir ahun ta hle a ramle nam anga ding chuak turin Zofate Politics si siamrem ahun ta takzet inti vm